I pozdrav svima, danas ću vas provesti kroz proces podijeljenja novca sa Honeygain. Ako vam se svidio ovaj video, pretplatite se na kanal da biste bili u toku sa najnovijim aplikacijama i načinima zarade online. Kada dođete do $20, dobit ćete opciju za podizanje novca. Kliknut ćete na to dugme, zatim ćete odabrati način isplate, kliknuti na zahtjev za isplatu. Zatim će vam oni poslati mail sa kodom radi sigurnosne provjere. Nakon toga vaših $20 je na putu. Isplata možda traje i do 48 sati dok vam ne stigne iznos uplate. Njihovim isplatama upravlja Tipalti, pa će morate da se registrujemo na Tipalti da bismo primili novac. Sljedeće, nakon registracije moramo se ulogovati na Tipalti, a zatim dovršiti popunu informacija koje oni traže kako bismo postavili svoj Tipalti nalog za naredne uplate. Nakon što to uradimo, to je to. Ostalo je samo da čekamo od 12 do 48 sati da bi isplata legla. Moja isplata je trebala jedan dan da legne. Kada je legla od $20, $2,4 ide na transakcijsku naknadu. Tako da znate, ne dobijate $20, nego $17,6. To je bilo to za danas. Vidimo se uskoro. Pozdrav!